Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina engizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, awubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi ngisho nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba esilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ungakwenza nje ucindezele ibhathini subscribe lapho-ke njengamanje-ke udaba kulethele lona namhlanje lithi-ke njengoba u-ANC ubuyenze imicimbi-ke laphana-ke ukukhankasa, kutheleke amalunga e-MK laphana kanye nawe-IFP afike laphana-ke acula-ke laphana, acula ingoma ethi-ke awubabuze ukuthi umasipala bawuphethe kanjani-ke. Baxova-ke laphana-ke baxova-ke becula iy'ngoma lapha emcimbini we-ANC. Abe-ANC naye lapho ngalowo mzuzu bebezithulele-ke bezihlalele phansi-ke, kuyibona-ke laba-ke aba-MK ne-IFP laba impela bebe-ne-energy impela-ke, becula bephakamisa-ke amaduku laphana-ke e-MK. Kodwa-ke angifuni ukuthezwa ngami-ke, udlalela-ke ividiyo-ke uzibonele wena-ke ngawakho amehlo-ke. Ngizosekucela kuwe laphana ukuthi-ke mase uyibonile-ke le video-ke ungene ema-comment section-ke ubhale sicabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke, usho umbono wakho masicinza nebhathini lapho-ke subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, awukhiphi nesenti nje elimnyama-ke. Leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele.